Ke o dumedisa ka nnete ngwaneso ya ratehang. Ke mo Bishop Daniel Rantlabetse a o memelang hape thutong ya letsatsi la kajeno re nka thuto ya 24. Re ntse re shebisana buka ya Mareka, Efangeli ya Mareka. Buka ya Efangeli ya Mareka. Le sontso tseba he jwale hore na Mareka e hlopheile ka tsela efeng ho ya ka moo re nang a qala ka teng thuto ya rona na fetileng. Ka jeko lena re tla nka re tla bala kgaolo ya 3, temana ya 13 ho isa temana ya 19. Mareka kgaolo ya 3, temana ya 13 ho isa temana ya 19. Ke kopa hore moo leng hona teng o bo sontso o enka go iphetle, mme he jwale tulo yana eno ha ke qale ka selelekela sa teng sa mono he. Ka lebaka la ho tseba hore jwale nako ya ho bolawa wa hae e se le haufi, ke ha nyeloela thabeng. Ha ke re moo wa bona hore o tla re a nyeloela thabeng, ke ha nyeloela thabeng, mme moo o na a ilo ipiletsa bao ba ratang, a ba biletsa mosebetsing ona hore batho bao ba ba ratang ba tle ba be ho yena. Jeleso o biletsa batho ho yena le ho dula le yena, e le hore ba tle ba nke bonkong, ba tle ba nke quality ya mosebetsi, ba nke tsa bohlokwa malebana le ho tshwasa batho. Mme Jesu o na ba nkisa ntho e re ka matsatsing a jwale re e bitsang training. Ena he ke yona ntho eo re hlileng re e bitsang kwetliso ka nnete, eo Jesu a neng a etsa e leng training. O na trainer batho ba tla sala, ba ntshetsa pele mosebetsi o yena Jesu a o tletseng lefatsheng. Mosebetsi wa hae o tshwanetse o tswele pele hore na o teng kapa ha ayo, ha o a bonwa ka boyena kapa ha bonwe, mosebetsi wa hae o tshwanetse o tswele pele. Jwale ho tloha kgaolong yona ena ya 3, hona temana yana ena e re qadileng ho yona re reng ke temana ya 13, ke ho qaleha wa thuto ya hae eo a ntseng a matlafatsa batho bao a ba bitsitseng. Mme mona batho ba neng ba bitswa ke Jesu bana ba etsa hore ba tle ba emele seo Jesu a se tletseng lefatsheng. E tlebe batho ba tla fetisa ditaba tsa tseo a di tlisitseng lefatsheng. Jwale ka mehla ha o utlwa ho bua kapa neng fela o utlwa ho bua ka ntho e bitswang incarnation e bua ka senkgwetjhe, incarnation. Taba eo boyona ha o e hlalosa ka Sesotho o tla bolela hore ke ha Jesu e le Modimo, empa a tla hara batho, ya eba motho hara batho, a inkela mmele wa hae a inkela mmele wa botho, a tswalwa lelapeng la motho, a ba a hola hona teng lapeng la motho, a ba kgona hore a bonwe a ntse a le ka hara lebenkele la ntatae Josefa, moo a ntseng ho etswa dijo ho teng. Taba eo ya Morena Jesu ha e ka ya fella mono, o ile a qetella a qala mosebetsi o leng ho ona, empa o ile a bolawa, a hlashwa, a shwa ka thakgiso, empa mohlolo Modimo la mo tsosa lebitleng mono, a phela, a tswela ka thoko ka hape, ya eba Jesu ya phelang. Jwale seo a se bonahetseng se etsahala ka nyelohelo ya hae. Nyelohelo ya hae le hodimong e ne le tukisetso le ka sepheo sa hore lefatsheng batho ba tle ba fetohe ba tshwane le yena Jesu. Ke seo Jesu a nkelang batho bana thuto hore ba tsebe hore ba tshwanetse ba tshwane le yena, ba etse batho ba tshwanang le Jesu ka sebele, ba tshwanang le Jesu ho bueng, ba tshwanang le Jesu ho sebetseng, ba ho tshwareng ha dintho,
ho bonwe Jesu bophelong ba batho bana bao a nang a ba bitsa ba 12 o na tlile a re ba tla ba etse batho ba bang ba tshwanang le Jesu Kriste ka wa utlwisisa jwale ha o bua ka ba Kriste ha o ba Kriste o tlo bolela batho ba tla tshwana le Kriste jwale ho bohlokwa ho tloha mona ho ithuta ka matla seo Jesu a se rutang re tle re ithute ka matla training yena eo a neng a etsa ha re etemaneng a 13 moane mo re itseng re qala teng motho a nyolla thabeng a ipiletsa bao a ba ratang thabeng mona ke mo Jesu a ratileng hore a tswe ka ra bongata a tibise maikutlo malebana le thomo eo a itletseng lefatsheng thabeng mono o bile le sebaka sa ho rala tsela ho rala mokgwa o atlang ho sebetsa ka ona ho rala mokgwa wa phethahatso ya thomo ya hae eo a tlileng ka yona lefatsheng o ne ralla hona thabeng mona ha o sheba ditaba tsena di bua ke Luka o ha bua ka ana tabena hore matsatsing a hao a tswela thabeng ho rapela mme a qeta bosiu a ntse a rapela Modimo moreri wa rona moruti Easter le wena mmoledi ha se ntho e bobebe ho fumana motho ya tshwanelehang kapa motho ya tshwanelehileng bakeng sa ho etella pele tshebetso kapa tshebeletso ya Modimo tshebetso kapa tshebeletso ya Modimo e fapane le tshebeletso tse re di etsang ditshebetso re di etsang di bakeng tse fapafapaneng tseo re leng ho tsona ho fumana motho ya tshwanelehileng ya tshwanelang ho nka mosebetsi o jwalo ha se mosebetsi o bobebe ho hang taba ena e hloka monga batho ebe yena ka sebele sa hae ya etsang ya tla fumana motho ye a tla ba mosebeletsi kapa e tla ba mohlanka e tla ba moreri e tla ba moruti e tla ba moefakgedisi le mmoledi wa lentswe la hae taba eo e ihlokela morena Modimo ka sebele sa hae ha o bala Luka o fumana hore Luka o re Jesu hlile o rapetse bosiu bohle letsatsi la bala tjhaba ha le tjhabile Luka o re a bitsa barutuwa ha re shebe ke Luka kgaolo ya botshelela temana 23 a bitsa barutuwa ba hae mme harabona a ikgethela ba 12 bao a ba reileng ba apostola ka ha Luka o nkile ditaba tsena ho Mareka moefangedi hona ke hona ho etsa ba apostola o itlileng mane ha re bala ho Mareka utlwa ho thwe ho etsa ba apostola batho bao kapa ho etsa batho bao ba tla tsamaisa efangedi ke yona taba e re bolelang ka bo apostola ke batho ba romilweng go bolela efangedi utlwa Mareka e bolela jwalo mme batho bao ba bitsitseng bao yona a re atle a ba rome ho bolela efangedi ka mantswe a mang batho ba bolelang efangedi ke bona ba apostola ke hona hona ho thweng ke ba apostola se jereng ke pitso eo ya Jesu ka mo se bolelwang ke Mareka ke hore Jesu jwale pitso ya hae e fa motho dintho tse pedi kapa tse tharo e fa motho ntho tse pitso eo morena Jesu a etsang ho motho eo mo fa dintho tse tharo e monete ba taba pele ho bolela
ho bolela evangeli. Ho bolela evangeli. Taba bobedi, o fuwa matla a ho fodisa malwetse. O fuwa matla a ho fodisa malwetse. Taba ya boraro, ho leleka batemona. Dintho tsena ke package e le nngwe. Pitso ya hao eo morena Jesu a e entseng e a di etsa ntho tse tharo tsena. Ha se ho bolela lentswe fela, empa ke hona hape le hore ha o boletse lentswe hape ebe jwale o tseba hape le hore o leleke le batemona isita le hona ho fodisa malwetse ka moo batho ba hlahelwang ka teng ke taba tse jwalo. Ke itse ke temana ena 13 mo rutwa nyelola thabeng a ipiletsa bao a ba ratang, mme thabeng moo o na etsa taba eo. Ke itse ha se ntho e bobebe ho fumana motho ya tshwanelehileng, ho hlokala monga batho. Ho tshwanela hore Modimo a kene tabeng eo, a mo thuse hore a hlwaye batho ba tshwanetseng hore a phethe mosebetsi ona ka bona. Seo re ithutang sona mona ke hore Jesu mora wa Modimo ke yena a bitsitseng, ke yena motheo o etsang batho ba mmoho ba dumelang. Batho ba mmoho ba dumelang, ke yena motheo wa batho ba mmoho ba dumelang. Kereke ke batho ba mmoho ba dumelang ho Jesu Kriste. Ke batho ba tlileng mmoho ho dumela ho Jesu Kriste, mme e fela batho bao ha ba tlile ha ba tla ka bo bona moo ho ba etsa mmoho, ba be mmoho ke hobane ba bitsitswe. Ke yona ntho e bitswang ecclesia. Ke yona ecclesia e leng ba bitsitsweng ho tloha ka ntle. Ba bitsitsweng ho tloha ka ntle hore ba tle ho ba le Jesu. Mme jwale bao ba bitsitsweng hape ke ba Modimo. Bao ba bitsitsweng hape ke ba Modimo. Haeba ba Modimo, ke hona mona mo re fumana lentswe lena kereke. Ke hona mo re fumana lentswe lena kereke. Kereke ke lentswe leo le tswang puong ya Sekgerike le reng Kuriokei eo e tloha ho lentswe le bitswang kurios ke the Lord. Kurios ke the Lord. Kuriokei, those who belong to the Lord. Kereke, lentswe na fana kereke e bolela batho ba e leng ba Modimo, batho ba e leng ba Morena. O ba memme, batho bana o ba memme hore ba be le yena. O ba memme ho ba be le yena. Bona ha se bona ba ileng ba ithaopa, ha se batho ba bitsitsweng ba ipitsitseng, ebile ba bitsitswe hantle batho bana ba bitsitswe ebile ba kgethilwe e le ba 12. Ho no ka nna ho etsahala hore batle ka bongata, empa bana ba kgethilwe. Bana ba 12 ba kgethilwe. Ha go shebe Johane kgaolo ya 15 temana 16 mo a reng, mo Jesu a tiisang taba ena. Ho Johane kgaolo ya 15 temana ya 16 o re, ha se lona le nkgethileng, ke nna ke le kgethileng, mme ke le beile hore le ye, mme le behe, mme ho beha ha lona ho tiye, e leng hore tsohle tseo le ka di qalang ho nna, ho Ntate ka lebitso la ka a tla le fe tsona. Seo ke itse ke le beile hore le behe, ke le beile hore le ye, le behe and become fruitful and become fruitful. Go and be
fruitful. Mme ho beha ha lona ho tiye e leng tsohle tseo le ka diqelang ho ntate ka lebitso la ka a tla lefe tsona. Wena ngwaneso le mmohi e motle, bothata bo teng hona jwale tjena matsatsing ana ke hore ho na le batho ba nanang hore Yesu ho na le seo ba kolotang sona ka lebaka la mosebetsi o ba mo etseditseng ona. Ba nahana ba kolotwa ke Jesu re kolota hobane ka nnete re ne ntse ke lo ruta kae ne ke tsamaya kae ke kolota Jesu ka re ho na le seo a kolota motho ya jwalo. Ha o jwalo ngwaneso, bao a ba bitsitseng ba bile motlotlo le ho thaba hore ba kgethilwe. O ba kgethile hore a etse mosebetsi wa hae ka bona, mme a sebetse le bona. Ho kgethwa ha se papadi kapa bona boswaswi. Ke taba e kgolo ho mang kapa mang eo Morena Modimo a mo kgethelang mosebetsi ona. Hobane Modimo a ka iketsetsa mosebetsi wa hae. Ha hona ntho e hlolang Modimo a ka iketsa mosebetsi wa hae ka boyena. Empa ha kgethile motho ya o kgethang, o etsa tseo a di ratang, a ka di etsa tsa di ratang re ntse re le teng. Empa o re kgethile le re mema ho sebetsa le yena. He has chosen us to participate with him so that we become fruitful. A go shebe hore na o reng Apostola Paulus ho ba Efese kgaolo ya 2 temana ya 8 le ya 10. Hore hobane le bolokehile ke mohau. Hobane le bolokehile ke mohau ka tumelo. Ha ho tswe ho lona, ke mpho ya Modimo. Ha se ka mesebetsi ho tle ho se ha eba motho ya ithorisang. Sena seo Morena Modimo a se etsang, o se etsa ho wena ka mohau wa hae le lerato la hae. Pitso eo e sita le kgetho eo ha e ka ya eba ntho ya hanghang. Bongata ba batho ba ileng ba kopana le Jesu dikgwedi ba mo tseba, ba mo utlwa, mme ba mmona fela ha e ka ya eba bona ba kgethileng ba bang ba bona. Hara bona batho ba ileng ba bitswa ke bane a ile ba bitsa, a bile ba kgetha re ba tlohela Yohane Mokolobetsi, ba tlohela Yohane Mokolobetsi mohla a ne a bona Jesu a etla le mane, mohla reng bonang ke konyana Modimo e tlosang dibetsa lefatshe. Mme ba hla ba ya hang ba tlohela Yohane, ba mathela ho Jesu, ba mo sala morao. Sheba kgaolo ya 1 ho Yohane temana ya 35 ho isa 45. Batho ba bang ba bona ba neng ba le ho bana ba bitswang ke ba tlohileng ho Yohane hang ka nako yana eno, ha re bonang ke konyana Modimo e tlosang dibetsa lefatshe. Anthe ba bang bona ke bane a ba bitsitseng ba ntse ba tjheha ditlhapi. Wa hopola hodimo mane ke bana ba hodimiana, bana ba tjheha hodimiana ne le bana ba Andreas, ne le bo Andreas le nyeo le Yohane mo tlasenyana mona e ne le Jakobo le Yohane, ya ne le Andreas le Petros. Wa hopola Simone, Andreas le Simone mane hodimo ile ba fumaneng pele. Ya ba o tla tlasenyana mona o tlo fumana Yohane le Jakobo e le bara ba Zebedia. Batho bao o ba fumane letsheng a Galilee moo ba nantse ba tjheha ditlhapi teng. Ha re temaneng ya 14 temana ya 14 a beha ba 12 hore ba be ho yena, mme a ba rome ho bolela evankhedi. Moruti, moriri, moevankhedi le wena mmoledi, se hlahang temaneng ena se utlwisiswa
ka ditsela tse fapaneng ke Bakreste. Matsatsing ana taba eo e utlwisitswe ka tsela tse fapaneng, le wena o tla go re bofe hona taba ena o utlwisisa jwang. A beha ba 12 hore ebe ba be ho yena, mme a ba rome ho bolela evangeli. Ba bang ba utlwisisa ka mokgwa ona, ba re ho ke motheo wa boruti bo re bonang o le ho bona, bo o tlotseditsweng bona, bo jwale o sebeletsang taba tsa boruti bona, bo o tlohang lapeng ha eno o lo etsa mosebetsi wa hao, ho thwe ke motheo. Ba bang ba dumela hore ke ona motheo wa taba eo. Anthe ba bang bona ba bontsha e le motheo wa kereke, hore kereke ka boyona e kadilwe ka yena tshobotsi yona eo, ba bitsitsweng a ba biletsa ho yena hore a tla a ba rome ho bolela evangeli. Taba eo ba bang ba dumela hore e tle ke ntho e tshwanetseng ho etswe ke motheo wa kereke. Pitso eno ke ona motheo wa kereke. Mme ke a kgolwa o tla hloka ho tseba nna ke reng. Wa tseba ke dumellana ho tsona ka fela bedi ba tsona taba tseo. Ha ke hanane le tsona hobane o tshwanetse ho utlwisa hona kereke ke eng pele. Ha o utlwisa hona kereke ke eng, o tla utlwa hore ke motheo wa seruti sona se re se bonang. Se re se bonang sona seruti se rutang batho, ba rutang, ba fetolang maphelo a batho ka lentswe la Morena Modimo. Hape ke motheo wa kereke, hobane mosebetsi o ha wa tshwana o etswe ke baruti fela, o tshwanetse o etswe ke setho se seng le se seng sa kereke ya Kreste. Ke itse ha ke na bothata ka ditlhaso tseo tse pedi hobane di nepahetse. Ha o tabeng ya hore kereke ke eng, mabaka ka ke tla teka haholo mohlang ke rutang ka ntlha ena seo ke tlwang ho sona hona kereke ke eng. Ke tla o fa mabaka a maholo ho bontsha ho tshehetsa ntlha eno. Ka hlaya ngwaneso hore re seke ra etsa thuto e telele haholo ka jeno, ntumelle hore ke eme mona thutong ena ya 24. Ke tla ema kwano mona. Kgotso ya Morena e be le wena. Kgotso Morena be le wena. A ko mphe di-comment mona mo thweng comment section, a ko etse di-comment tsa hao hore na thuto ena e ntse ba jwang, le mona mo ho ntso thwe subscribe, a ko etse o ko penya hona moo, e le hore e tle ha ke ntsha thuto e nngwe e be o kgona ho fumana. Kgotso ya Morena e be le wena. A re rapele. Ntate wa rona ya halalelang, ya re rutang ke wena. O re ruta hobane o re rata. O rata re tsebe ditaba tsa hao le tshebetso ya tsona ka moo o di neileng bahlanka ba hao. Re a leboha ka mohlanka ya bitswang Mareka, re a leboha ka evangeli ena e re fa matla, e re bontsha hore na re bomang. Hlola le mmaleng hona teng, mme mo baballe mosireletsi ka Kreste moloko wa rona. Amen.